Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru rw'ibitekerezo. Mbere yo gutangira reka nongere kubisabira ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi mbibutsa ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byagezekwandabaga@gmail.com. Uyu munsi amakuru yacu aratangira muri Mozambique, aho guverinoma yahakanye ko RDF yaba iri mu ntara ya Niassa. Turagaruka ku mwaka wa 2021, akarengane k'ibihekane, imanza za politiki. Reka duhite dutangira amakuru yacu muri Mozambique, aho guverinoma yahakanye ko RDF yaba iri mu ntara ya Niassa. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Evidencia cy'ejo ku itariki ya 18 Mutarama mu mwaka wa 2022 cyo muri Mozambique, guverinoma yahakanye kuba hari ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Niassa. Ibyo bikaba bivuzwe mu gihe perezida yari yaratangaje ko ingabo z'abanyamahanga zifite uburenganzira bwo kurwanya iterabwoba mu gihugu cyose. Ijambo yatangaje nyuma y'aho imitwe ikoresha intwaro igabye ibitero mu ntara ya Niassa. Mu magambo ye, Nyusi yari yaragize ati: inshuti zacu zakoze ku buryo zitegura mu kurwanya iterabwoba muri Mozambique, kandi kuri bo ntibivuze gusa mu karere ka Cabo Delgado. Iterabwoba nirasa iburyo cyangwa ibumoso tuzarihasanga. Umwanzi arimo kwimukira mu turere akeka ko tuzamuhira, ariko azahurira n'igisubizo gikwiye. Hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa 12 umwaka ushize, ingabo zifatanyije ibikorwa zongereye imbaraga mu kurwanya iterabwoba. Muri ayo mezi, imitwe ikoresha intwaro yaratsinzwe kandi n'ibirindiro byayo birasenywa mu gihe yo yimukiye mu ntara ya Niassa. Judith Masengere, guverineri wa Niassa, yegereye abaturage anyomoza amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri muri ako karere, aho yagize ati: ubuyobozi bwa gisirikare bwo mu ntara ya Niassa bwongereye imbaraga ahantu haboneka nk'ahoroshye gutera. Hanabayeho kandi kongerera ubushobozi bw'ingabo za Mozambique FADEM kugira ngo zikumire ibyo bitero. Mu kwezi kwa 11 nanone umwaka ushize, imitwe ikoresha intwaro yagabye ibitero mu ntara ya Niassa. Ibitero byateye ubwoba mu baturage, biba ngombwa ko bahungira mu makaritsiye aboneka nk'arusha andi umutekano. Karitsiye ya Mekura niyo yagabweho ibitero kurusha izindi, ariko minisitiri yijeje ko nta kibazo cy'umutekano abaturage bafite kubera ko ingabo z'igihugu ndetse n'inzego z'umutekano zihari. Muri rusange abaturage bafite umutekano kandi urinzwe n'ingabo zo gutabara no kurinda umutekano FEDES mu makaritsiye menshi arimo n'ayagabweho ibitero, nk'uko Masengere yabivuze, akanongeraho ko harimo harakorwa ibikorwa kugira ngo bakumire gukwirakwira kw'ibikorwa by'iterabwoba mu tundi turere tw'intara. Yagize ati: ntabwo turakirangiza, ariko tuzi ko hari ibikorwa bikomeje byo gushakisha amakuru y'ingirakamaro kugira ngo habeho gukumira ikwirakwizwa ry'ibyo bikorwa. Ku bijyanye n'amakuru avuga ko hari ingabo z'u Rwanda mu turere tumwe tw'intara ya Niassa, guverineri yavuze ko ntabwo tubyemeza kandi ntabwo ari ukuri. Twanzura iyi nkuru, abasesenguzi bavuga ko Al-Shabaab ibonye RDF igeze muri Mozambique yakoze amayeri yo gusiga ibirindiro byayo ijya mu tundi turere, akaba ari nayo mpamvu itangiye gutera izindi ntara zo mu majyaruguru ya Mozambique. Ese Kagame azabona abasirikare bahagije bo gukwirakwiza igice cya Mozambique gikubye inshuro nyinshi u Rwanda? Ese Abafaransa bazakomeza bariye RDF mu gihe intambara yaba igeze mu karere katarimo inyungu zabo? Tuributsa kandi ko intambara iyo ari yo yose ari ikimenyetso cy'ikibazo cya politike kiba cyarananiranye, kitarangizwa n'imirwano ahubwo n'ibiganiro. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV, turongera kwibutsa abatarabikora kuduha subscribe, dushimira abarangije kubikora, kandi tubasaba mwese kuza gusangiza abandi iki kiganiro mu gihe mwaba mwagikunze no kuduha like. Tugeze ku nkuru ya kabiri, tugiye kugaruka ku mwaka wa 2021,
akarengane k'ibihekane, imanza za politike. Ni inkuru twabasomeye ku ijisho ry'abaryankuna. Umwaka wa 2021 waranzwe no gufunga abatavuga rumwe na FPR, byose bikitwa imanza za politike, ariko ikiriho ni kimwe: FPR nishaka ko abanenga ibitagenda ikora batuza, irabica cyangwa ikabafunga. Abakurikirana hafi ibibera mu Rwanda basanga ayo mahana FPR ikora adateze kugeza u Rwanda aheza. Ikibabaje kandi giteye agahinda ni uko abo FPR yafunze bose bataka gufungirwa mu kato, bakabaho ubuzima izindi mfungwa zitabayemo, byose nta kindi kibiri inyuma uretse mu nyangire na mu nyumvishirize. Ese Mana y'u Rwanda, igihe kizagera buri muturage yisanzure mu gutanga ibitekerezo atikanga kwicwa no gufungwa? Muri uyu mwaka wa 2021 twabonye imanza zikomeye ndetse zitemerewe kuburanishwa ku mugaragaro kuko harimo amanyanga ya FPR, bituma abambari ba FPR bahitamo ko zibera mu muhezo kugira ngo abanyarwanda bakomeze bajijishwe batazavumbura amayeri ya FPR Inkotanyi, ariko turahari ngo tuyababwire. Ntacyo abanyarwanda batayobewe, abenshi bamaze kumenya gukubitira ikinyoma ahakubuye. Mu mpera y'uyu mwaka ushize twabonye imanza zisa nk'izisinziriye ariko naho zari zagiye. Mu cyumweru cya mbere cy'umwaka twatangiye mu mwaka wa 2022, imanza zikomeye zongeye kubyutswa. Abasesenguzi bibaza icyari cyarabaye, ariko bose bahuriza ko Kagame yabuze icyo avuga atangiza umwaka, akaba ashaka icyo azavuga muri ya masengesho ya Nyirarureshwa bakora, akayoborwa na Antoine Rutayisire, bishimira abapfuye. Buri munyarwanda ureba kure yiteguye ko muri aya masengesho azumva ko Aimable Karasira na Dr Kayumba Christopher biyahuriye muri gereza, naho Cyuma Hassan Dieudonné, Yvonne Iryamugwiza Idamange, Theoneste Nsengimana, Abdul Rashid Hakuzimana n'abandi bakaba batorotse gereza bafungiwemo. Ubundi bakatubwira ko Victoire Ingabire Umuhoza yaburiwe irengero. Mu manza zasubukuye mu mwaka wa 2022 harimo izabiciye bigacika mu itangazamakuru, ari zo izi zikurikira: urubanza rw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina, kugeza uyu munsi bizwi ko yakatiwe imyaka 25 y'igifungo. Urubanza rw'ubujurire rukaba rwaratangiye ariko akaba ataritabye urukiko. Umunyamakuru akaba n'umwarimu wa kaminuza Dr Christopher Kayumba, na n'uyu munsi aracyaburana imanza ebyiri zirimo urwo gufungurwa akaburana ari hanze, n'urwo kumwanaguraho ubusembwa yasizwe mu cyaha yafungiwe umwaka urenga azira kurwana ku kibuga cy'indege. Nkusi Jean Bosco mu ishyaka ritaremerwa RPD rya Dr Kayumba Christopher. Uyu mugabo yafunzwe amarabira, nawe ubwe ntaramenya icyo afungiwe, ariko ikizwi nuko azira kuba mu ishyaka ritaremerwa. Uyu munsi ntawamenya niba afungiye ya minsi 30 cyangwa niba yarishwe. Abdul Rashid Hakuzimana, uyu mutaripfana wafunzwe imyaka 8 agasohoka ataburanye, yongeye gufungwa azira ibitekerezo bye, nyamara ibyo yavugaga biri mu mitima y'abanyarwanda benshi, ariko ntibatinyuka kubivuga kuko bazi neza ko abambari ba FPR batabarebera izuba. Umunyapolitiki Sekikubo Barafinda Fred, uyu ntawamenya niba afunze cyangwa yidegembya, kuko icyo Kagame amukorera ari ukumujyana mu kigo kivura abarwayi bo mu mutwe, bakamutera inshinge akazavamo atakibuka nuko yitwa. Abana b'10 n'umugore we nibo babizi. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana w'Umubavu TV, uyu munyamakuru w'umwuga yafunganywe n'abarwanashyaka ba Darpha Umurinzi ya Victoire Ingabire Umuhoza bazira ko basomye igitabo gusa. Niba gusoma igitabo ari icyaha kuri FPR, iraje ifunge abasoma bose. Ababyeyi bane barimo Madamu Idamange, Madamu Shyaka Gilbert, Madamu Munyenyezi na Madamu Ngendahimana David, aba bose ntacyo ubutegetsi bwa FPR bwabona bubashinja. Abanyamakuru bafungiye inkuru zabo, muri aba harimo Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan, abanyamakuru 3 ba Iwacu TV ari bo Mutuyimana Jean Damascene, Nshimiyimana Jean Baptiste na Niyonsenga Shadrack.
bafunzwe mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 10. Uyu munsi bakaba bakiborera muri gereza bitwa ko bafunze iminsi 30 y'agateganyo. Abandi batangaga ibitekerezo byabo ku mbuga nkoranyambaga, aba barimo Aimable Karasira n'abandi. Aba bose nta kindi bazira uretse kuvuga ibyo FPR ikora bitanyuze abanyarwanda. Abahoze ari abayobozi bo muri FDLR, aba barimo Colonel Abega n'umuvugizi we Laforge Fils Bazeyi, hakabamo n'abavuga ko bafatiwe mu karere ka Musanze hafi y'Ibirunga bagabye igitero ku Rwanda. Abayisilamu bamaze imyaka 5 urukiko rwarabuze icyo rubashinja. Aba bayisilamu biganjemo urubyiruko bafunzwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2017, nyuma mu mwaka wa 2020 hiyongeraho abandi bayisilamu bafunzwe bashinjwa ko bigambye kuzaturitsa inyubako zikomeye muri Kigali. Ibi byose byateguwe hagamijwe gucecekesha abayisilamu, cyane ko uwayoboraga yanze agahato ka FPR, bituma abambari ba FPR bamwikoma bikomeye. Ubu ntawe uzi aho afungiye. Itsinda ryitiriwe RNC ryari riyobowe na Colonel Mudatiru. Iri tsinda ryazanywe mu Rwanda bivugwa ko ryafashwe n'ingabo za FARDC, ariko bidatinze bivugwa ko ryafashwe na RDF. Hari n'izindi nyinshi ariko tugiye kuvanamo nkeya kugira ngo abumva ururimi rw'Ikinyarwanda bamenye aho FPR yeje u Rwanda. Imwe yavuga ko ije kurengera u Rwanda niyo imaze abanyarwanda, birababaje. Duhereye nko ku rubanza rwa Munyenyezi Beatrice, uyu yari amaze imyaka myinshi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi arimo kuburanishwa n'urukiko rwisumbuye rwa Huye mu cyahoze ari Prefecture ya Butare, agashinjwa ibyaha bivugwa ko byakozwe n'umugabo we Shalom Ntahobari, Sebukwe Maurice Ntahobari wari Recteur ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, na nyirabukwe Nyiramasuhuko Pauline wahoze ari Minisitiri w'Umuryango. Ubu butabera burarwaye mbambaruga. Hatabayeho kwirengagiza, ninde uyobewe ko icyaha ari gatozi? Niba Munyenyezi aburanishwa ku byaha bya Sebukwe na nyirabukwe, ko Perezida wa Sena y'u Rwanda Augustin Iyamuremye ataburanishwa ku byaha bya Sebukwe, Sindikubwabo Theodore wayoboye leta y'abatabazi afatanyije na Kambanda Minisitiri w'Intebe, ko uwo yasimbuye Bernard Makuza ataburanishwa ku byaha bya se Makuza Anastase. Aseke Makuza vient de dire je n'ajoute rien. Tuvuge ko ibi Kagame atabizi cyangwa arirengagiza? Birakwiye ko rero bakavuga ko ujyanwa mu nkiko ari uvuga ibitagenda bya FPR Inkotanyi. Madamu Ngendahimana David yaburiwe irengero hamwe n'abana be 4, baza kuboneka mu bihe bitandukanye, none ahatirwa kwitaba ubushinjacyaha bwa Byumba. Bisobanuye iki kwitaba Ibyumba utuye i Bugesera? Kuba yarafungiwe Ibyumba bivuze ko kuwa 5 tariki ya 7 ukwezi kwa mbere mwaka 2022 yagiye guhatirwayo ibibazo. Ese ubu uwamubaza yasobanura aho umugabo we afungiye? Uyu ni umugore wa kabiri uzira ubusa. Kuri Madamu Idamange Iryamugwiza Yvonne, urubanza rwe ntirikivugwa cyane kuko yikuye mu rubanza ariko akatirwa imyaka 15 y'igifungo. Ni ikihe cyaha Yvonne yakoze kirenze icya Dr Isaac Munyakazi cyangwa icya Dr Habumuremyi? Wasobanura ute uburyo Madamu Idamange yangiwe kuburanishwa habona? Kuba Madamu Idamange atarajuriye ni igisebo kuri leta ya Kagame, izabyicuza iteka ryose. Turacyari kumwe kuri Ndabaga TV. Reka dufate umwanya tubashimire mwe mwese mwaranje gukora subscribe, kandi tubashimire uko mukomeje kudukurikira muri benshi. Tugeze kuri Madamu Shyaka Gilbert, yarahotewe bikabije ubwo yari afunzwe
mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe. Yakubitishijwe amashanyarazi mu gitsina hagambiriwe kumuvanamo amakuru arayimana. Nyuma yongeye gutabwa muri yombi ku itariki ya 29 Kanama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe, none uyu munsi afunzwe amezi arenga 5, nyamara byitwa ko afunze iminsi 30 y'agateganyo. Nta cyaha ashinjwa kizwi ngo gitangazwe kuko ibyo ashinjwa bihinduka buri munsi. Aha rero ukaba wakwibaza niba kumucomeka amashanyarazi mu gitsina ari byo kumuha ubutabera. Tugarutse ku rubanza rwa Karasira Uzaramba Aimable, ubu maze amezi 8 afungiye iminsi 30 y'agateganyo. Ubwo aheruka mu rubanza yavuze amagambo akakaye ku buryo buri munyarwanda ushyira mu gaciro wayumvise yagize ubwoba. Yavuze ko imfungwa zifungwa zifatwa nabi zigakorerwa iyicarubozo. Ibyemezo nawe n'abaganga ntabwo bihabwa agaciro. Nibikomeza gutya nzivana mu rubanza kuko nta butabera neze mu Rwanda rwa Kagame. Arongera ati, nimubona nikuye mu rubanza ntibizabatungura. Ntibyateye kabiri uwamwunganiraga Maître Evode Kayitana yivana mu rubanza nta mpamvu atangaje, hasigaramo gusa Maître Gatera Gashabana wiyemeje kuburanira abanenga leta bose. Ibi si byo twavuga ko ntacyo bihatse, tubitege amaso biza tubireba. Nkusi John Bosco yari umuyobozi ushinzwe icengezamatwara muri RPD, yafunzwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe, amezi ashize ari 10, nawe uzi aho afungiye nta n'uzi icyo afungiwe. Ubuse bwa butabera tuvuga ni ubuhe? Kuri Barafinda Sekikubo Fred we nta gereza izwi afungiyemo. Ikibaho ni uko abambari ba FPR baza bakamufata bakamujyana muri Kareyese, bakamuteragura ibishinge akahava atakibuka n'abana be 10 yabyaye. Ubu kujyanwa Indera inshuro zirenze 5 bisobanuye iki? Barafinda n'umugore we bifuza ko niba uyu mugabo afite icyaha ashinjwa yajyanwa mu butabera cyamuhama akakiryozwa aho gukomeza kwicirwa urubozo Indera kandi bazi ko ntacyo azira mu by'ukuri. Kuri Cyuma Hassan wasabiye gusubikirwa urubanza, nta cyizere na gito afite ko azabona ubutabera, ahubwo yumva icyaba cyiza ari uko yafungurwa akaburana ari hanze kuko urubanza rwe rwagizwe urwa politike. Ku rubanza rwa Abdul Rashid Hakuzimana waheruka mu rubanza ku itariki ya 23 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe, yabwiye urukiko ko adashaka kuburana atakiri mu rukiko, nyamara bakarenga bakazana bucura bwe mu rukiko bagamije kumwica mu mutwe. Rashid yasabaga ibintu bibiri: gufungurwa akaburana ari hanze no kuburanira mu rukiko. Byose yarabyimwe, ahubwo urubanza rwimurirwa ku itariki ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Muri uku kwa mbere haraje hashye koko. Ku rubanza rw'umushakashatsi akaba n'inararibonye Dr Kayumba Christopher araburana imanza ebyiri: urwo asaba guhanagurwaho ubusembwa n'urwo gufungurwa by'agateganyo. Izi zose nazi yatsinda kuko FPR itamuri inyuma. Igihe Dr Kayumba Christopher yavugiraga FPR ntiyarazi ko nawe byamugeraho. Urubanza rwa Theoneste Nsengimana n'abayoboke ba Darfa Umurinzi nta namwe ruragera kuko rumaze amezi 4 bakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Iyi minsi 30 ishatse yavaho kuko yandagaza Kagame. Buri wese yakwibaza icyo izi manza ziba zigamije, nyamara zifunga abatarangwaho icyaha. Urundi rubanza n'urwa Robert Nyamvumba, uyu ava inda imwe na Patrick Nyamvumba wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse akaza no kuba minisitiri w'umutekano, aho yaje gusimburwa na From Tingitsingi. Nanone ni murumuna wa Andrew Nyamvumba wahoze akuriye ubutasi mu gisirikare, aho umuryango wa Nyamvumba ubereye Shikarete yashyizemo uburyohe abawugize bashakiwe ibyaha. Ku wa 5 tariki ya 7 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 Robert Nyamvumba yitabye urukiko aburana ubujurire asaba ko miliyoni 21 yazikurirwaho ndetse agakurirwaho n'imyaka yakatiwe gufungwa.
Mu kwanzura iyi nkuru rero twabwira ko mu manza zamukiranyije iyi myaka harimo urubanza rwa Mudatsiru, hakabamo urubanza rw'abasenyewe muri Gakondo ya mbere na kabiri na Kibiraro, aho benshi bazi nka Banyahe. Reka turangirize aha iyi nkuru. Uwavuga yuko aba bose bazagirirwa ubutabera yaba atazi u Rwanda, kuko mu Rwanda haba amategeko amwe gusa, ariyo mategeko ya FPR. Ariko izi manza zirerekana uko mu Rwanda akarengane ari ak'ibihekane. Reka duhite tunasoza amakuru y'uyu munsi, twongere gusaba abatarabikora kuduha subscribe, abandi mwese kuza gusangiza abandi iki kiganiro na mwagikunze no kuduha like. Twari kumwe ndi Constance Mutimukeye, murangwe n'amahoro n'urukundo.